smo došli do nekih zaključaka manje više da mi svi imamo neki manji problema, ali se bore žene i imamo. Ništa neće ovo, ništa da čitam. Zaključak. Dopunjavanje mlađim osobama, to je glavno. Prostor, manje više u Štokholmu, kao što vidimo, imaju najviše problema i veće aktivnosti. Većinom imamo manje grupe što dolaze redovno, a oni ostali sami su na spisku. Imala cijelu seriju analiza i proljetnih i jesenjih akcija, manifestacija jeste. Mi smo diskutovali, ta prva manifestacija koja je bila, to je bilo u proljeće, književno i poetsko veče bosansko-hercegovačke žene u Malme i organizovana od strane udruženja Malme. Da je jako dobra organizacija bila, da je sve funkcionisalo kako treba. Sljedeća je bila žena kroz vrijeme, koja se manifestovala zapravo. Se ponavljati, ne bi stalno ja bila u žuži. Ja jednostavno želim da ovaj put istupi starija i mlađa generacija. Imamo Vahidina koja je mlada generacija, koja ima svoj aspekt viđenja seminara, molim, vrlo sugestivan si bio i dopalo mi se i želim da izađeš i da kažeš svoje mišljenje. Ako apeliramo na to, ako sugestićemo da nam je što više mladeži, da imamo i mišljenje, jer mi svi dolazimo na seminare, svi se družimo, mi starija generacija polazimo sebe, tu i dosta ima mojih približnih godina, ponijeli smo nešto od ovdje, ne ponijeli ponešto, nego puno toga. I toga pokušavamo da zasadimo i dalje, ali mi moramo osvježiti krv i to i zato. Mi smo skontali da mi nismo vidovnjači, da ne možemo dati odgovor na to pitanje, ali možemo imati viziju. I možemo razmišljati o procesu i putu za tih 10 godina. Nije došlo u pitanje, neko kaže hoću li biti živ. Ne radi se o tome hoću li ja biti živa. Radi se o tome da kad mene nema tamo, živa ja bila ili ne bila, ima neko drugi ko će nastaviti to. I da ja, ako Bog da sutra kad budem imala unučad, još ih nemam, mogu doći negdje sa tim mojim unučetom i pokazati mu nešto ili da to moje unuče doživi nešto što nema mogućnost da doživi u nekom drugom dijelu Švedske i u drugom dijelu života. Izgrađujemo i širimo, ovo je nešto novo, još uvijek relativno novo. Sad smo došli na taj jedan nivo, da sljedeći put kad budemo imali jedan seminar, da to bude veće, da to bude bolje, da to bude kvalitetnije i da to bude bosansko-švedski jezik prisutan na tom predavanju. Znači da bude predavanje i na švedskom i na bosanskom. Jer mi smo davno došli u tu fazu, ali vis-a-vis oni koji trebaju malo vremena. Nije problem nekome koji je navikao da ide na seminare, na predavanja, kroz svoj posao, da